U prisustvu brojnih članova i simpatizera Nove Srbije tradicionalno je sečen slavski kolač. Simeon Mirotočivi, slava osnivač naše države i otac Svetog Save, neki kažu i otac naše nacije, jeste ono što obeležava duh Nove Srbije, ozbiljan državotvorni pristup i krajnja ozbiljnost u vođenju naroda i države. Put Simeona Mirotočivog jeste put kojim mi želimo i kojim, nadam se, i idemo. Ono što smo prošle godine za našeg oca Simeona Mirotočivog rekli, ispostavilo se kao tačno, stanje je nažalost i gore od onoga što smo mi tada predviđali, ali kako kažu, noć je najtamnija pred svitanje, izbori su blizu, izdržite još malo sledeće godine na ovu našu slavu, pričat ćemo o tome šta smo promenili u ovoj državi, koliko naša država i naš grad bolje izgledaju i onda će to biti jedna, verujem, sasvim druga priča i mi verujem da ćemo na ulicama videti jedne sasvim drugačije nasmejane ljude. Do sledećeg obeležavanja Svetog Simeona Mirotočivog, gradski odbor ove stranke očekuje boljitak svih građana Srbije.